umfelo wethu uJesu nesibingelelo esithi uKristu inkosi. Kwasho abathathu abanye bamthasukele ke. Kristu uyinkosi. Kristu uyabusa. Siyabonga uNkulunkulu ekuseni osivusileyo. Siyabonga uNkulunkulu ngale nkonzo kusukela kuqaliwe kuze kube manje. Sinasegcineni bathandelayo mkhulu awukithi. Mkhulu uNkulunkulu kakhulu bazalwane. Uma ingane yami imemezela ukhulu bakhe ngiyayibuza ukuthi ingabe usathane owake wangenza ngayo qhwanda la kulahlwa khona udoti ngifuna ukudla uthini namhlanje. Unkulunkulu bazalwane asivelanga sabala asivelanga sayilento esiyona. uNkulunkulu wenzile wenza izinto ezinkulu. Ngineyikhathi ufundisishina la sasiyesiphume esilandelane thina sibadala ekhaya noma wethu siyela kuchuma khona udoti kuze kube manje iphunga legasipini ngelifuhlwa ubendlini uma ngibeke nje igasipini ilale ibisengikhiphela leliphunga la yini ngoba ngake ngaqhwanda ngifuna into noma yini engangisiza nokugqoka uma mesisebetshimile laphayana bese uhlangana nakho ukuthatha ufihlo umzimba bangibuza ukuthi kwakwenze njani uhambo lomhambi vele uhlangane nesicathulo sikamedeni ujabula ukuthi uyasigqoka sikulengane kanti usitshingo ngoba walahlekelwa upartner waso umfuna upartner waso ukuze kuyoshona ilanga ungamtholi uzuhambe ubuyele emuva. Unkulunkulu kakhulu cela sibuke izwi lenkosi ekuseni bese siyavala siyahamba funda ukukhuluma ngafundile ngoba ngicela ngafundanga manje kuzoze kuthiwe angisalifundi iBhayibheli. Umile njalo Job 42 verse number 10. Wathi kube Jobe athandazele nabangani bakhe simakathe wamenda wanjinga futhi wanjinga ngalokuphindisela
lokuphindwe kabili kunakuqala. Bonke bomnakabo nabodzadzewabo nabe bonke labe bamathi kuqala beta kuye badla naye endlini yakhe bamkhalela bamdudvuta kuko konke lokho kuhlupheka simakadze labakulethe etukwakhe. Wathi lowo nalowo wamupha luhlavu lwesiliva kanye nendandatho yegolide. 12. Simakadze impilo yaJobe yamuva wayibusisa kakhulu ngenxa yakuqala. Abenetimvu leting-14,000 nemakamela lang-6,000 netinkabi letitinkulungwane letibili netimbongolo letinkulungwane. Abenemadvodzana lasikhombisa nemadvodzakati lamatsatfu. Libito lendvodzakati yakhe yokuqala bekunguJemima, yesibili bekunguKhesiya, yesithathu kunguKhereti Haphuki. Kulo lonke live bekude besifazane lebebebahle kwendlula emadvodzakati aJobe. Uyise wababela lifa kanye nebafowabo. Emva kwaloko Jobe waphila iminyaka leku-140 wase wabona bantwabakhe nebantwana bebantwabakhe wase wayofika esithukulwaneni sesine. Jobe wafa asamdzala akhulile eminyaka. Cela uphinde ufunde verse 13 no-14. Abenemadvodzana lasikhombisa nemadvodzakati lamatsatfu. Libito ledvodzakati yakhe yokuqala bekunguJemima, yesibili kunguKhesiya, yesithathu kunguKhereti
Jesu waseNazaretha uphakeme bayede Nkosi umuhle bayede uwe uNkulunkulu wethu namandla onke siyakudusa baba wethu namandla usasifezela nasekuseni ubuhle bakho baba siyabonga qhubeka njalo qhubeka njalo uNkulunkulu wethu qhubeka Baba qhubeka siyabonga sikunika udumo Jesus mighty Inkosi wabeka enhlizweni yami ekuseni udaba ke engeke ngixoxe ngoba siyalwazi singacula ngamakhanda lwenhlupheko zikaJobe asikho lapho kodwa silento ethi wabuye wambusisa uNkulunkulu ngoba ngifuna sizosila lento kaNkulunkulu ye-restoration ngalelizwi ngifuna ukuzokhuluma kuwe ngoba ngikhathaza ke mina ukulisa le eBhayibheli ungalilethi kuwe kuyangihlupha nje lokho mina ngifuna iBhayibheli liphile kimi wabuye wambusisa uNkulunkulu ngizothi kuwe uNkulunkulu uzokhuluma ngegama lakho eyindaweni eyinkulu akusiuJobe namhlanje wena udaba lwaJobe lwaphela lwavala kodwa namhlanje ngizothi kuwe uNkulunkulu uzokhuluma ngegama lakho uzomemeza igama lakho endleleni zabantu abangcwele uNkulunkulu uzomemeza igama lakho uma udaba lwakho lungumsebenzi uNkulunkulu uzomemeza igama lakho endlebeni zama-director nezama-CEO sofanele uNkulunkulu alibize igama lakho endlebeni zabo uNkulunkulu wabiza igama ngoba ungayibuza lamanyathu ukuthi laba esebeqhamuka nemali kade bekuphi uJobe ehluphekile ngoba laba bantu bebevele bekhona kuthiwa la kweza abafowabo nodadewabo futhi uJobe uhlupheka nje unabafowabo aba-right suzwile mhlawumbe esisheshe sivale uJobe uhlupheka eze ebola unabafowabo aba-right abanemali unodadewabo aba-right njengoba ehlupheka kangaka abe isihlupheko esaziwayo ube nabantu aba-right uJobe kodwa igama lakhe lalingekho engqondweni zabo ngoba kwakufanele adlule kulezo zikhathi lezo uNkulunkulu we-restoration ebuya ezoyilungisa indaba kaJobe ukhuluma abangani bakhe fokawusiyana bebraya becelebrate ama-achievement abawa-achivile kumabhizinisi abo kubuza oyedwa ozwa igama endlebeni zakhe elithi Jobe uthi hayi bo bafowethu sadla sodwa uphi uJobe nomunye athi yazi angisamazi uJobe nomunye athi yazi ngagcina ngizwe ukuthi uJobe uyagula ngenye indlela nomunye athi hayi bafowethu sikhululeka kanjani amantombazana ke wona akupicnic ayihlalele odadewabo bakaJobe badla ama-snacks bese bayabuzana ukuthi bafowethu samgcina nini thina umfowethu
likaJesu. Bese bekhuluma uma bebamba umhlangano bathi akasiyobona uJobe awodwa amantombazana babodwa abafana sanibonani eMpumalanga nalabayana bathi akasambe siyobona uJobe emva kwesitrathi uNkulunkulu wakhuluma ngegama likaJobe eyindlebeni zabo. Ma ekhuluma ngalo baya kuma savings abo bayokhipha imali zabo bathi siyobona uJobe kukhuluma uNkulunkulu. Angazi mhlawumbe khona umuntu ongakezwa akayini uJobe kwacela akayini ukuboleka kodwa uNkulunkulu ukhuluma ngegama lakhe eyindlebeni zabantu abanemali. Uma bekhuluma baya kuma savings bayokwenza ama-withdrawals kwenzekani la onegolide uthi ngiyalikhipha igolide onesiliva uthi ngiyalikhipha isiliva onezimvu uthi mina ngizothatha izimvu oneyinkomo uthi ngizothatha iy'nkomo. Kuyiwaphi namhlanje? KuyiwaJobe. Lithi iBhayibheli uJobe wambusisa uNkulunkulu ukunaqala. Uma uJobe wayekade eno-5,000 wezimvu, uma ebuya ngendlela kaNkulunkulu ku-restoration ubuya no-10,000 wezimvu. Uma wayeno-6,000 wey'nkomo ubuya no-12,000. I-restoration ayifani nalutho masakwenza uNkulunkulu. Wenza uNkulunkulu mayenza uNkulunkulu kuthiwa beza negolide beza nesiliva. Bese lithi iBhayibheli angithi uJobe kwaphela konke kodwa ma uNkulunkulu embuyisa. iBhayibheli lithi wamnika amadodana wamnikeza amadodakazi. Bese-ke lithi iBhayibheli amadodakazi ke ayengekho amahle njengawo ezweni lonke. Siyathandaza. Wakhipha ozime futhi shila wakhipha onomuhle. Wakhipha onomuhle kwi-level yomhlaba abakhipha kwithuba lesibili lempilo yakhe. Phinda umfundele uverse 12 no-13 no-14 ngivale. Verse 12. Simakadze impilo yaJobe yamuva wayibusisa kakhulu Mana baba eyamuva wayibusisa kakhulu kuneyaqala. Eyamuva wayibusisa kakhulu. Mayisesusa ihlazo uNkulunkulu emelika amalakhe. Yo funda baba kuthi angifakazi abenetimvu letim-14,000 emakamela lang-6,000. alright. Kusho ukuthi izimvu zokuqala zayikade zingaki? Sasikade ziwu-7,000. Wabuya ney'ngaki? No-14. Woza baba. Nemakamela lang-6,000 kanye netinkabi letiyinkulungwane Mani uzobuya ufunde. Ngifuna ukufakazela umfundisi ngazi kodwa ngicela ukufakazela wena. Ayinifuni ke le ningasho ukuthi amen ehlabeni nani. Nangu ningasizwani. Uyangibona ukuthi muhle kanjani? Uyazi ukuthi lobu buhle bavela empilweni yami yesibili yomshado. Because umshado oqala wangibulele wangidistroya wangishiya ngiphashile ngimbi ngigugile kodwa ngimncane. Umshado wesibili wexhegu lakwamthweni elafike lathi ngiyangithanda
leza ne-restoration. Uyangizwa ngithi angithi yakho lena ngazi ukuthi ngihlangana phela nayo. Kwaphela bengishiya ukuthi eyakho wedwa. Wafika lo umuntu wakhipha ismile esasikade singekho. Wayangicela mangithule kuba umthweni athi smile phela. Umuhle mawusmile ngaqala ukuzwa ngayo ukuthi kanti ismile siyangifanele. Kodwa ngikhuluma ngento ye-restoration ukuthi uNkulunkulu ese-restore makwenza uNkulunkulu. Lolo lwakho nje sifuna umuntu omuntu. uNkulunkulu uya-excel. uNkulunkulu uma sekwenza yena enza kulama levels obuNkulunkulu uya-excela uNkulunkulu. Lo yababa wangenisa kuma-boutique ngakaze ngingene kwi-boutique. Yanyuka impilo yabamba amanye ama-level uthi umthweni eyoshintsha iMercedes uyangifonela ukuthi ayi mama ngikwazi ukuthenga imoto ezoba eyakho uzohlala eFront City yayo ungekho ngicela uzokhomba imoto oyithandayo. Ilanga fika khomba khona iBM iX5 eblue eyayingekho eSouth Africa yayi-import ifikile iyodwa iphuma phesheya yahamba thina sodwa eSouth Africa yaba yodwa namanje ayikho futhi yayiziqhubekeza namanje ayikho hamba yonke umgwaqo eSouth Africa mawuhlangane nayo uyokuhlangane nale eyadayiswa ithina sinobaba umthweni ngoba yaba yodwa yavalwa yayizekithi leyo moto yayi-restoration amakamela kaJobe. Kwangeyona imoto ngafika ubaba umthweni ebuka iML ngathi awuzukuyithenga iML lodwa wathi yini ngathi ngoba isithe ngomfana omdala wakho awuzukhompyutha nengane. Ngase ngikhomba ithule lapha into yakwa-BMW isho ngekhala elikhulu ngathi nansi imoto esizolithenga wethuka umuntu emdala washaya umfana ukuthi yini lento engimkhombisa yona ngathi ngena kuyi-test drive izokufanela wangena phakathi ekhakhazela wathi ngena phela i-sport futhi leyanto ithangwa iqembu selihlanganisa u-8 ngoba kwangeyona imoto lwakho lolo ngiyababona ngazi bambukane kwangeyona imoto kwangamakamela kaJobe kwakuyi-restoration. Uyabona uNkulunkulu umekususa engikhipha amateksini angigibeza leyanunu uma sisuka la eNelspruit ngelinye ilanga ngoba leyanto ibaleka wawuyithinta kancane vele ibaleke kakhulu leyasamiswa amaphoyisa akawa iminyaka kababa umthweni abuka i-ID abuka ubaba umthweni abuka imoto abuka mina kwangahlangana konke nkosikazi mncane imoto eyingane indoda igugile ngaphakathi ayaninyizwa bafowethu ngoba kwakuyi-restoration lento labuya iphoyisa labuka i-ID kababa umthweni labuka imoto labuya labuka mina lathi umama ngathi ngiwumama angisindodakazi ngoba kwakuyi-restoration lambusela i-ID lathi angaze ngimbone umuntu oneminyaka engaka odrayivayo ngikaze nje ngimmise umuntu walonyaka wazalwa ngawo emgwaqweni wayeseyikhuza mayithinta ukuthi hom wayikhuza almokwita kaJesu wayikhuza iphoyisa lasala nombelele nkolo linikini ikhanda wenyusa ufaka umthweni akugeni kwayo. Sifane manje amakamela okunye amakamela nzama kaJobe akuzona imoto okunye yi-restoration akuzo not just a car. Udaba lwakho lusisi daba lwakho lolu uNkulunkulu uthi lo baba uma sihlele avele athi ngicela siye ekamelweni ndaba ezithi ngithi sebenze njani kusema usengiyamlandela afika hlala inyembezi usegcwala amehlo ukuthi yini baba athi ngizwa ngathi ngibonile ngizwa ngathi ngaxolisa engenzeka ukuthi kakhaliswa ukuthi sekwayo ufaka njani ubaba umthweni
Wawuyibona umshado. Bayambusisa ethubeni lesibili. Wambusisa kakhulu kunaseqaleni. Ngavala nithi manje bazalwane. Ngavala manje. Cela ufunde verse 12. yamuva wayibusisa kakhulu kwenza yakala abenetimvu leti-14,000 nemakamela uya ethubeni lesibili. Akube uNkulunkulu. Manje uya kwelesibili ithuba lempilo nomelani akube uNkulunkulu. Funda baba verse 12. simakadze impilo yaJobe yamuva wayibusisa kakhulu kwenza yakukala Uma uNkulunkulu funda simakadze impilo yaJobe yamuva wayibusisa kakhulu uNkulunkulu. Simangaze impilo yaJobe yamuva. Funda baba. simakadze impilo yaJobe yamuva wayibusisa kakhulu kwenza yakukala Fundela baba, ngifundela verse 12 nomuntu engikhuluma naye ngakezwe. simakadze impilo yaJobe yamuva wayibusisa kakhulu kwenza yakukala Ikhona into ayiqali ngawe into yempilo yamuva. Akuwona umhlola wakho ukuthi ayinothi wawusuqedile wawuyi-achivile ubuye uqale phansi awuvelelwanga yinto engazange ivelele muntu. Ikhona into mfakahlaba yethuba lesibili empilweni ngokukaNkulunkulu nangokwembhalwa ngingakezwa kodwa bazalwane. Ikhona ezulwini into yethuba lesibili. Angakezwa ngithi bazalwane. Ikhona ngokwemibhalo into yethuba lesibili. Funda verse 12. simakadze impilo yaJobe yamuva Indaba ngifuna lento manyathi ethi ethubeni lempilo yamuva simakadze bese kwayithuba lempilo yamuva kodwa nina ningakezwa. Ngifuna lento funda baba funda. simakadze impilo yaJobe yamuva Abaningi bazalwana ningakezwa uzwile yini zama ngoba nina nibheda ngokuthi ma iphele yokuqala bese ngifuna ukusenzela kwesibili. Ngifuna lento ethi simakadze bese kwayipilo yamuva uNkulunkulu. Ngicela uphindele verse 12 baba. simakadze impilo yaJobe
Simakatse impilo yaJobe yamuva. Wayebusiza. Mana. Ukhona umuntu othi impilo yami yamuva. Ukhona umuntu la accent othi impilo yami othi wasathane akawubuke impilo yami yamuva. Ukhona othi impilo yami yamuva. Futhi verse 13. Abene madvodzana lasikhombisa. Mana. Empilweni yesikhathi lawa awuqhela amadodana awuqhela amadodana esibusiso amadodana amufa ngoba amadodana okuqala afa awuNkulunkulu bazozwela abantu ukukhuluma kubo amadodana okuqala wenzama noma engangcwatshiwe ayafa kwi-process ye-divorce. Mina uNkulunkulu awuqala kwi-process ye-divorce ethatha amasayidi oyise nonina igama nina lisho kunye ikuba lisho kunye ayafa kule process awukakezwa awunawo lawo madodana afa hlawuhlukana nonina. Abene madvodzana lasikhombisa nemadvodzakati lamatsatfu. Right, funda. Libito ledvodzakati yakhe yokuqala. Aswazi kamadodana amagama ukuthi kwakuwobani lawa empilo yamuva aswazi amagama kodwa yarestora into ye-genealogy yaqoliswa kamadodana esibili ngoba uma eletha amadodana uletha i-genealogy ezoqhubeka uletha inzalo yakho ezoqhubeka angizo bafowethu uletha inzalo entsha engakholaphiliwe ama-mistakes enwenzile nowenzile wena empilweni yakho yokuqala waphayisa andifuma ukuthi waphayisa. Ngishmayele futhi ngoba uney'ngane ongayiboni manyathi uvuka ekuseni zafa lezo y'ngane asikho kwamanyathi ma uney'ngane ma umuntu wakho eseqhubekele nempilo uney'ngane ey'hanjiswa enye indoda ezithi baba kwenye indoda yakwahlahla wena ungokwanzama zafa lezo y'ngane kulowo mshado and zabulawa kuwe ngoba you are a head of your family wena okufanele uyilwele lento yakulula nani ithuba lesibili. Akusafanele ngishumayele inini enibhedayo akusafanele ngishumayele mina kufanele ngikhulume kuma-conference ngeluleke ngikhulise hhayi ukushumayele ngoba kuseyitshumayele uleke ngikhulumayo seyitshumayele tshumayela yibisho seluleko lesi sempilo noma ngafa ngizofanele qala bakhona abantu engikhulume kubo kuleli hholo ukuthi ngisukuhlala-ke ngethuba lesibili kwithuba lesibili ngemfomanyathi awabesabukwa amehlo amancane awabesabukwa ama-youths ngoba kwithuba lesibili wawabona amehlo amancane wawabona ama-youths empilweni yokuqala kodwa kwithuba lesibili simakathe kwithuba lesibili wayibusisa. Ngoba uma
restoration not just ingane but restoration ukusuka ibe fulfilled ikwane iphelele. Hayi ngifundela abene matfodzana lasikhombisa nematfodzakati lamatsatfu. yeah Libito ledvodzakati yakhe yokuqala bekukuJemima. ngifuna uthi manje la eThaba sangizokhipha uJemima. Ala wase kubinkozo waphokukhula lamagama lamantombazana ngoba ngifuna uthi manje khona izinto engiwe nazo ngizanazi izinto othooshe mina umayiqanjwa uyise athi lona ke uJemima woza Yesibili kukuKhesiya. uthi kuzoKhesiya angizange ngikhoKhesiya ngiphiza inkayidume umhlaba wonke abakhulunywa ngazo kuthiwa obani amadodakazi kaJobe kuthiwa oKhesiya kuthiwa yini leyo nto okuthi bawubiza kube ngathi amathanzi kuthiwa izinto ayivela ezulwini za-restoration ezinto azikho nobani woza Yesithathu kukuKhereni Haphuki. phelele yini lesabana ngathi ibisa kahle shesi uJemima Khesiya phelele haphuki phelele haphuki Jemima Khesiya phelele haphuki Kulo lonke live bekude besifazane which means in a team name send ama seats esibusiswe sasane lesisibusiswe bese kusa amantombazana makuza amantombazana kusa ibeletho ezizoconceive kusa ibeletho ngoba makukhulunywa ngomuntu wesifazane kukhulunywa ngesibeletho kukhulunywa ngento ezokwenza multiplication into ezokwenza phindeke uvela kukhulunywa ngezinto ezizofukamela ezizokhusela lezi opheleni ophuke okunye nje okuzokwandisa lokhu kukhulunywe kuthekwe ngenzalo kaJobe ngiyeke ngicela ufundi kodwa ngifuna ukisho bese ngiyayeka
emva kwalokho emva kwalokho okwenzeka Susi kana ufunde emva kwalokho sesimanyathi Emva kwalokho ya Jobe waphila iminyaka. emva kwalokho kube nempilo yokuqala kwaba nempilo yamuva kwaba usimakade kwaba impilo kwaba isibusiso kodwa emva kwalokho ana abeswanga manyathi emva kwalokho waphila uJobe nansi into emfunanizwa kwafowethu ukuthi emva kwalokho Sithando wayese eyaphila uJobe angakezwa kodwa emva kwalokho yimva lesithathu imva lesithathu yimpilo kaJobe esephila nje ehamba empilweni lalela waphila futhi waphila Emva kwalokho ya Jobe waphila Yeah. iminyaka le-140. 140 yimva lesithathu kajena manje Waze wabona abantwa bakhe nebantwana bebantwa bakhe kwaze kuyofika esizukulwaneni sesine. wafika kwi-4th generation ephila uJobe ephila engayititiyeli impilo engena-diabetic engena-high blood ephila ngoba kwangesiyo impilo kwakuyi-restoration cela sithandaze uNkulunkulu uyalimela igama lakhe uNkulunkulu uyawe uyalimela igama lakhe ngicela nizwe phela uNkulunkulu uyalimela igama lakhe lana uNkulunkulu wamela igama lakhe uyalimela uNkulunkulu mfundisi igama lakhe wayese ephila phela belingeke lithi iBhayibheli wabona makukhulunywa ngemvithilika icebo